Ka Dr. Arpita Sharma ka ban ka Janetva Infertility Clinic ka baju kemi badi selok bat ki beriau ki badan jeng ha ka ban pun khun. Kala pentip ba kene kendo bani selok bat ki beriau ki badan kam jengerap ha ka khatlai terik ujleu arajar arpusan ha Children's Hospital ka badan ha pokse ha kanong ba Shillong. Hai Indira, masuk kembali Pak Awat di Children's Hospital, awal ciptawan di Dr. Arpita. Di dawai tan sebenarnya ngalah armet ya asal tu ba ini di dawai jadi Dr. Arpita itu kita rekam ya di tan sebenarnya yang ada don menu-menu kita buat menulis dawai ini Dr. Arpita ya sawan hani Children's Hospital di Dr. Arpita IVF Dr. Arpita kawan sisin sebenarnya buat gawati